Sampo. This time welcome back to my channel. Today, right now I'm in Gelifu. I reached yesterday from Thimphu. Dari malu Gelifu James na yesuto. De na ongomin idin di ngomara ngasti sunalo James na go. Soil testing JB ano yesuto. Little test. Dari saat na Juni beta to kariku bete. Tapi saat na Juni kariku bete na bete na saat. Tatu bencana nanti matiku be kari. Chique saktiana e memory tadi. Chique saktiana e memory saktiana. Datuk lam sewi kai me lam datuk pit. Kita ni datuk ani beto sewi kai. Ani place ki mingdi jupri dang e jupri. Hola ho sini me ba. Kana no soil testing de oi. Ana ani place ta. Something else. Di biru ande masuk, setting dia masuk mari. Mira mido. Ande. Kondisi tu dengan ni betul. Di seberapa? Di Os? Bonsa? Osani. Ya, dinner to जाओ में 9:14 लो देखते तो देखने तो
Tarinito, okay. 10:30. Oh, this is another day. Dorong aja judo side na lu. Macam kari. 26 angai. साथ में पुग्यो हामीहरू साथ नै हिची मरे दबिन्दा त बारे लोड पुगिन उ त ठिकै रहेछ पुगिन नि लोड लो साथीहरु खाना खाऊ अब पानी लगाइदिऊ नि एउटा लगेको आउनु चाहिँ यहाँ छ सबै आफ्नै हो जो आज त अलिक छिटो पो पाइयो भात नि हिजो त 4:30 तिर खायो हिजो त आज हैन यता खाना खानु लन्च छ त लन्च लन्च 3 कति हो 3:40 3:30 न जाँदा मरे खाजा पनि 4:30 न जाइदा पनि आछि कति 1 घण्टाको अगाडि आएछ खाना जाने जातो साइड न लो यस तो अब बे going the inside na be na hiti kont din kare time pass छिटका अर्थाते भयो सात का time pass आउने गयो घुमाउनु पर्छ छोड्छ जोकत एउटै जस ताम न गुत खान भोटेको सत्ता दुईटा फेक्यो नि तिमीले हैन सत्ता एउटा फेक्यो एउटा छक्का थियो भोटे सत्ता दुईटा फेक्यो मैले दुईटा फेक्यो खुरु धारेपछि के चाहिँ sampo sudah dari gini sumyasi nal sarbang JMC kecil ada jubli dara namanya hondi nalu soil testing na hombe nim sumyasi dari gi last year P1 gi reading take bini gidi reading take bitsa betara mi gudi dato dismantle bini be the next na di sosunal pit na jugo sheet berin dele mi disa to maheba e sekut tare mi disu gudi de do te darigi blog te amchi pesha ko be. Thank you so much for watching my blog. See you in next video. Please do subscribe and like my channel. Bye bye. Ya daru next speed kideni lam disse to datu be watching. Sol texin om dalane be. Second bit dana le be lam se sera phaju go be lam se ga inu da to lam se be de tam chi de pit district be be le chi ke setup de da de be mis me na ba mane be mare hasti na me da to
के भयो गुरुजी यता बराबर छ। कस्तो दिदी जङ्गलमा आज छैन त लन्च तो लन्चको लागि पिएचडीको लागि त्यो त होइन यहाँ त रोड छ है हात्तीको जग्गा रहेछ न खेल्ने जग्गा रहेछ रोड छ हात्ती इज द कमिङ भन्दा इज द कमिङ second pit जाने मैले second pit लाग्यो होला नि भुक त 3 बज्यो डोजरमा बसेको गुरुजीलाई चाहिँ पछाडिबाट आउँछ वाक्कै होला अब चाहिँ यता खोला हेर्ने नआउने मलाई ढुङ्गाले खाएको मेरो पकेटको उयो सकिसक्यो टिटिसक्यो यहाँ त अझ नमान्छ माथि गएर के साह्रो ढुङ्गा हो यो जग्गामा माथि पहिला ढुङ्गा पनि